салом алейкум дӯстон ва подписчикони азиз. Мана имрӯза наворамови 11 сар буққачаҳои элита чистаган пилминояш омдаги авликола бераҳмаш. Мана гӯсало дараҷаи олива қарор дорад. Худдан саломатиш, роҳ гаштанаш ягон мушкилӣ нест. Яъни ақибоша паҳмиш. Мана маърамат. Симентал, авликол, мана инҷанда як сар лимузини шохдораш ҳам ҳай мана. Касоне ки лимузин кофта гаштиам мана маърамат. Якта белгинскиш ҳам бас. Кани белгински? Мана белгински чистаган. Hayda. Машаалло, машаалло. Ақ қандаша хӯрад мана ин белгински бас. Ҳақ кони белгински бас. Думаш ҳам калта баса? Думам бeni. Полни қоидави. Мана маърамат дӯстон ким белгински кофта гаштик буд мана қайёти 11 сар гӯсаланда як сар белгински шай. 6 сар 7 сар авликол, мана як сар симентал. Мана Mana avlikola berahmat. Оҳ, машаалло, машаалло некин. Ҳақиқатан ба тоза бас некин пародаш. Худаш гӯсали шудани апочкаш маълум мегӯяд ин гапо беҳуда не. Сименталаш ҳам ҳақ кони элита баса? Tozash. Машаалло, машаалло. İfteki adam 10 sarma pul verir, yak sar skitke. Ҳама хелме? Meşan mı meşalar? Dekuni vakti koymuşum. Adoni navorana ki. Дӯстон, 11 сар инҷанда буққачи фурӯшӣ бас. Bir kurban bayağı. Ким 11 сара савдо ка харад 10 сараш ба пул медодааст, як сари дигараш ҳамчун ҳадияи қурбонӣ дода мешудааст, а? Ҳама хелме? 5 sar avlikol, yakta semental, yakta limuzin, yakta greyfurt, yakta diye panda ısmanda. Машаалло, хе скидкаҳо ҳар хе YouTube каналанда нест. Benim palan skitke beni. Анамон пешрафтоsaги скидка баса бонус. Yakımın bonus. Машаалло, Narxı машаалло. navosam arzon ne ki 26 27 ek narxı ne var? Не? Ek ki arzon memnun. Ихелак, Peki oradan bahane дӯстон, подписчикон. Ихелак бонусу скидка ҳар хе YouTube каналанда нест. Çeyrek. челленҷи имрӯзаи мо як сар буқача ҳамчун ҳадия дода мешудад. Машаалло, ақибоша бентон. Hemen Ақибош ҳақ кони васеб аст. Esayip hanımefendi. Bana hadiye kal. ҳами ҳадия 30 kilo kambura bepulum bu. габа гӯш кунед. Ин 10 сара як кас харад. Любоша ҳамту ҳадия додан гиред. 10 сар ба пултият 11 маш ҳамту ройгон. Ne menemin size ma hadiye mondigi niyat kedik. Тигреме? Ki giremedi ayyonaş beni. Машаалло, машаалло, гӯсало ҳақ кони дараҷаи олиё қарор дорад. Мана авлико. Инҳо зод биам некин дараҷаи якум бас. Buradan salometiş çormak. Elimizde havuz. Масали ваксинаш чи ваксина? Hamısı giftik ve Vaksinatsiz başlayan? Hamısı giftik. Elimizde giri der olsa şey havuz şey. Машаалло. Мана дӯстон, релеф пайдо кардост уҷа аминчоқ. Хай мана гифтаги одам раҳматиша мегӯдан худо хоҳад. İnşallah rahman. Яъни сименталам некин беҳтарин чиз бас. Belgenski beni, düme beni, yapacağım. Сименталам ҳақ кони некин ояндаш уҷа амин гӯсалагиш манаман гуфтааст. Tohumla meşa verdiyse mi? Инҳо акун нарху навош чихе, нарху навош. Савдодорми, бесавдоми ин чихе мемонитон? Savdo gömme, savdo ne meykunum. Хай як инсофан нарх монид ки якси гифтагиам, O yakta tutu bu narkaş dege kelim istiyor. якси гифтагиам мана баҳраманд шавад. 10 saraş mı 240,000 yani yaktaş töfe tamam. ин ҳозир ариё якун 20 чанд ҳазорӣ мешавад, 23. 24,000 bozor ve benim size xudasi 25-26,000 uftaz adamı. Dağıtaş biz çoğu Ay yakta dige bu 24,000 ben tu beysa bepul kilo. 22 ҳазорӣ тидон худамам харидор некин. Neveyse hedefe narko 24,000 boşa. ин ақибоша бентон дӯстон. 240,000 somon. Не арзон кунед. Арзон кунед, арзон кунед. Amin be man geber olsaş. Ако аксии қурбонӣ гуфтаги инҷума. Qurboni şuda ko. Ne azon kuni? İn bukhaya beni. Машаалло, машаалло. Мани на? Gibritçi beni. Yakta xudasi. Машаалло. Ҳақ қоне қоне некин. як сара шохдор. Не гап нест, гӯсалов ягон гапи зиёдатӣ нест. Одами дидаги худаш мефаҳмад. Тоқа бенид, почка бенид, вагон бенид. Не ина арзонтар монида кун. Ne man neki narxi zöri zöri. Не нархи зӯр мондиду бо арзон.
این سیمنتلا بینتون همین دوستان فروختنش دو میکنن. این سیمنتلا بینتون ماشاءالله ماشاءالله یک شربه میکنی که دست افکش رویگان میکنی. و خودش سبای رایگان دست افکه با نرخش گفتم مثل نرخ نامش سال ارزون کنید تو همین یک 230 تمونی تا یک هم زنم برادر. ها 200 برای شما کم. دیگه این دیگه نفرسید. 238 می نه ارزون کنید یه خیلی همین چیز سیمنت هم بازار 23000 کم نمیدید. نه من میدونم اگه خیلی 22 دیگه. تا خودم هم خریدار من این چیزا و یا البته مسئول و دوستم واسه خدا دیداست که مثلا حق کنی درجه من امروز آینده بازار و قیمت دین قیمت همه اید بعدو کد گویا کن. قبل گوش کنید نباشه последний نرخ میمونم اگه ها گویتون رولیکاتون یوتیوب 100 میتیم نه گویتون 100 نمیتیم من وریانت کی میگم 235000 سومان میمونیتون من آخری نرخش کی معقول شود من زلاگ پاتو اومده گیرد 10 سرش به 235000 پول میتین یک سرش همچو عادی قربانی داده شود اینو ببینید کدام برابر نه؟ اینو ببینید نه ماشاءالله حق کنی اولیکلی تاز داشت بس اولی توز کاله تیکه تیکه پاچکاش هم غاوس یگان خیلی علتش نیست گوسلانده دوستو پاتپیسچکا همش وگون نیست پربگ نو پربگ نو حق کنی وگان بس نکه ختم به کنی ماشاءالله ماشاءالله دادگی میده من نمیتونم نه عادی امینه بلگینسکی می عادی 24000 داد ماشاءالله نه اینه ای جانش به اکا گاب گوش کنید همین 235000 اکانچاتلی نرخ 8000 باشد بار بره همین نرخی من گفته اسکینده هایکون نه وازبینی شای نه سوکی شای همین نرمالی نرخ حالا این نرخش ما گفتاد که از دیگه خیالم بودم من فیرمن پاتم ایستاده میشه نه اکا این چیزا از عکسی گفتم اونجا اعلام کرد حسین همون به چالش ما وایران نمیکنید همین 235000 سومون کیم به معقول 10 سرش اومده گیرد یک سرش به گردنش به یک تا شهر زه شهر همین چیزا 235000 برکه دستاف که پاساف که گادی خدا شوننده لیکن حتما همین خریدار باشن تلفن کنن گپ تو بیهوده زنگ نزنید دوستو پاتیشکو چند پول این الیزه میگن یا خیلیشون گپای الیچخه میگن اینا گپ راست همین که کدنم آسان نه برابر نه من میفهمم این چیز 235000 پول میشمرن 11 سر گو 10 سرش پول میشمرن یک سر دیگرش تحفه شد نفهم نه کن دستاف که گفتی تا اون سری رای به سری دستاف که همین نوارده دونی تاجیکستان فقط همین ولایت سوغبه دونی خوجان به ولایت سوغبه ولایت سوغد به یعنی مثلا استراوشان اسفره کنی بادام غونچی همه خیلی جاها دستاف که رایگان دوستان پایتخت به پولکی بله من بیتون بینیتون سانجیتون همین چیزا 300 کیلو اضافه کم یه نه معلوم بخواه معلوم موجه تش فروختم صاحبش گفت که 600 کیلو نمی بیاد گفت 670 کیلو بیاد دیگه یک 2 ساعت من دعا کرد ایدو قربان شما برکت نه گاب نیست ماشاءالله این برادرامو نامید نمیگردونن دوستان من اسپیت کنیتون عکسی قربانی شاخدار 10 سر از کم ماشاءالله گورین عقبش بینتون دوستان این اولی کولش ده حقا سیمنتال هم چیزی نقص همه چیز این است ببین زی خودش از زمین خیلی خوشا که همین چند روزن که ایستادگی خودش خوردن سلامتیش یک ماه دو ماه کفالت داده میشد این چیز به نه دوستان یک ماه دو ماه مسئله خوددان سلامتیش به گارانتی گفتن خیلی دیگر آبایم بودگی شمین این به کفیل نیست یا اقسیل به کفیل نیست خیلی گپا دکار نه اینا من چیزشون به باوریشون کلان من نرخشم ریال نکده موندن ولایتی سوخت به دستاف که رایگان 10 تاش میخریتون یک تاش رایگان من این تیگراوی رایگان بس من اولیکلا پول میتیتون من سیمنتال لیموزین به من اینا من این تیگراوی بقچه اینا بقچه زر اسپیت کنیتون دوستان من فقط اسپیت کنیتون نومراشون زیر نوارنده های تلفن کنیتون من خریدار گفته زلاگ پاتایتون مولای افروش میگیرم لایک و پادپیساتسی فراموش نکنیتون حرکت کنیتون دوستان